tumor dalam utang. Oi, mayunan. Kata sikut di saya gitu. Raspris. Asup kana iga sia burung. Sorry. Terus terus. Pras, pris, getol. Praspris hujan sore inggis ingat wae dadijuk ada dang ratu hati ada dang ada bagus sok ayah Polisi teu. Praspris enjing inggis baca deui anu sayang deg-degan pajat kapayunan ada den bos lauk mayang anu bagus sopiraku jadi janji pacari cenah dicinta anu bandung pacari cenah dicinta mau bagaimana ya Hebat. ada den bos lauk mayang Ampun. pacari cenah ada den bos lauk mayang dicinta what lautan say pacari cenah dicinta lahir teman batin meningunahu. Praspris hujan sore terus suki bapak deg-degan sesebelakan kok kayak ayam wae Praspris enting ada dan bos lauk mayang inggis ente sumpi deg-degan anu mana Pinter wae. mau tapu rasa Gersareng kada-kada keluar. pacar cenah ada dan bos lauk mayang Hei, can. dicinta nalalamutan Alah, suka tadi digerepakeun. pacari cenah dicinta moal kage bangunan pacar cenah dicinta tumor dalam utang. Oi, mayunan. Kata sikut di saya gitu. Raspris Asup kana iga sia burung. sorry
Terus Setiap main deg-degan sesebelakan supaya ayah Asup ada pada bengke ingat selalu ayam Hari Kang Jagut enting Di bager Kang Jagut ada bengke selalu ayam anda supi panutan ada bengke bos selalu ayam no mana ngawai papayunan Pecari Cina ada den besa upaya kepayunan mama cucu Pecari Cina Pada Sandi Neng kita gua kaget mau lihat Pecari Cina ada den besa upaya kepayunan mama cucu ada dekos lauk mayang mama cucu diri sayang duh heran kecil Hei mama cucu ada dekos lauk mayang jauh Gedi sejak mama cucu ada dekos lauk mayang tersangka teh lidah Bandung Republik kepaksa teh lidah Bandung ayang suka-suka sanajan ada dekos lauk mayang sang asara teh cucu bunga di kaca Iya ahli waris di Paca Sogan jenajahnya Lai Aklong teh cucu Iya teh lidah Bandung Sagarau makan ada den des lauk mayang batena inang sang asara bongan sorangan duh godenya huan Amida Dago Bandung teh Mida Dago Bandung kepayunan teh Mida Dago Bandung kepayunan aturan kepayunan sayang ku kasih patian teh Mida Dago Bandung berdua Najaling jalan ku kecintaan ulati muruan ada deh bos laut deh Mending ngarewas ke sini Mending ngarewas ke sini ke urang wasus Tepok nanti jenak opik di Paca Sogan Hayatuh antara kuring jeung ajeun Jeung ajeun tayang kuduan naon Mida opik mana opik deui kapayun sayang nah lain hati baheula salira ka abdi wajah opik deui anu mana opik arbagai kapayun kapayun jelai mama opik kapayunan ibu ada Trisakti sayang ibu ada Trisakti Hey
anu bager aopik deui papayunan Bapak Kadus Wawan Cidaki haturan Kadus Wawan deui anu mana aya Faridai papayunan tetap manina aya Farid tetap dirahina aya Faridai aya Farid tetap manehna aya Farid galajuk manis imut tetap lanjut apakir tetap birakina bayre umay aduh aduh bayre umay apa yuk sayang ada ye saha anu teka bandang ayah Farid bat tapi aduh ayah Farid aduh ada ye ayah Farid deui tetep manehna ayah Farid deui anu mana ayah Farid payuna aya Faridai adu bager ada ye kapayuna sayang kata Mida Bandung atau urang karomaya deui payunan apik deui anu mana kaopik topik dari diri saya memetina ngedek topik ayah Farid gila ayah dapik topik kepayunan daya diri saya panon diaduk jangan panon bari hatena deg-degan ada Trisakti bakir kepayunan mama ada Trisakti dari diri saya kemauan pikir mengarang ada Trisakti mama ada Trisakti jarang panon tapi menurut saya umur Bopik itu sing sirang Badung pelesiran panorama itu cuci mata anu mana Bopik deui di sayang neng lilis pelayan restoran rupana gelis raja lumayan sun ketemu pas kesopik nganu sayang pas kesopik deui aturan pada Trisakti deui papayunan neng lilis pelayan seksi ibu ada Trisakti deui sabar poe usuk ngaluis aturan kapayunan ibu ada Trisakti deui mama Jun Trisakti anu sayang waduh kopi susu napa sekde sapik deui alpik deui kaya ragona aturan deui ibu ada Trisakti kapayunan mama Jun Trisakti deui kapayunan waduh kopi sucuna ibadah Trisakti kapayunan sate gulai goreng ayam sekalian ngajak dagang